Ang Ginoo mana kaninyo, manausab kanimo. pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Marcos. Himayaon ikaw o Ginoo. Paglabay sa pipila ka adlaw mipauli si Jesus sa Capernaum o gidungog nga siya diha na sa ila. Busa nanugok ang daghan kaayong mga tao og tungod niini wala na luna sa balay nga ilang kasudlan bisan gani diha duol sa pultahan. Samtang si Jesus nagwali sa maayong balita, may nangabot nga nagdalag usa ka paralitiko nga giyayungan og upat ka tawo. Tungod sa kadaghan sa mga tao, wala sila makaduol kang Hesus. Busa, giukab nila ang usa ka bahin sa atop sa tungod gayod ni Hesus og ilang gitunton ang paralitiko nga naghigda sa iyang higdaanan. Nakita ni Hesus nga dako kayo ang ilang pagtuo kaniya. Busa miingon siya sa paralitiko, "Anak, gipasaylo na ang imong mga sala." May pipila ka mga magtutudlo sa balaod nga naglingkod didto og nakaingon sa ilang kaugalingon, nganong nangahas man siya pagpasipala sa Dios. Walay tao nga makapasaylog sala kundili ang Dios lamang. Apan nasabot dayon ni Hesus ang ilang gihuna-huna. Busa miingon siya kanila, nganong naghuna-huna man kamo sa ingon, hain may masayon ang pag-ingon ba ngadto sa paralitiko, ang imong mga sala gipasaylo na, o ang pag-ingon ba bangon dad-a ang imong gihigdaan og lakaw. Karon ipaila ko kaninyo nga ang anak sa tao adunay gahom dinhi sa yuta sa pagpasaylog sala. Busa miingon siya sa paralitiko, bangon dad-a ang imong gihigdaan og pauli sa inyo. Samtang nagtan-aw silang tanan, mibangon ang paralitiko, gialsa niya ang iyang gihigdaan o midali paglakaw. Hilabihan ang katingala sa mga tao o gidayeg nila ang Dios. Sila miingon, "Sukad masukad, karon pa kita makakitag hitabo nga sama niini." Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, Kristo. Ang atong salmo nag-ingon, "Sa kanunay awiton ko ang kaayo sa Ginoo." Lingi ay mong tupad ing naunsay kaayuhan nga imong nadawat gahapon. Kay kaning pulong nga sa kanunay pasabot kada adlaw naagitay madawat nga kaayuhan. Usahay lang nagsubra ang atong pangandoy sa ubang mga kaayuhan nga ato ng kaugalingong gusto, pero dili na nato makita nga naa gid ay kaayuhan nga gihatag ang Ginoo kada gid adlaw. Katingalahan pagyud kaayo ang ubang kaayuhan. Kana lang makatuog ka. Di ba maayo man ang makatuog, no? Nakapasalamat ka inigmata nimo. Congratulations. Yawa ka maghuna-huna, kinsa may nagatiman nimo samtang natuog ka. Kinsa may naghatag og lihok sa imong heart
nag-circulate imong dugo, nag-function imong lungs. Kinsay gahimo ana? Tao, imong bana, imong asawa, imong ginikanan. Wow, nangatuog sa to sila. Nya usahay ang ato ra gyud hunahuna, Ginoo, ang akong utang, Ginoo, ang akong bayronon, Ginoo, ang tuition sa akong mga anak, Ginoo, ang akong sakit nganong wa pa man ni maayo. Kutob ra kita diha. Nya di ta kapasalamat pinaagi sa pag-awit sa kinasingkasing sa mga kaayuhan nga gihatag sa Ginoo. Mo nay nahitabo diri sa unang pagbasa. Ang mga tao gusto gid silang naa sila'y hari. Nya si Samuel ingon siya dili palagi gusto ang Ginoo nga butangan mog hari. Gusto gid mig hari, gusto ming maparihaan ang ubang mga kuan diha nasod nga naay hari. Giingnang Samuel, mamugos gani mong pangayog hari, mao ni mohatag ninyog daghang kasakit. Himuon mong ulipon, pahimuslan mo, kuhaon niya ang inyong mga abot, ang inyong mga income, hasta inyong mga anak, himuong ulipon. Ingon sila, bahala na, basta na alang kin mi hari. Di ba naman na yung no? Ayaw sag panguyab day, kay high school pa ka. Bahala na, basta na uyab. Unahan ko na uyab, wapo kasway na uyab. Ngina uyab. Di palagi gusto ang Ginoo nga manguyab ka. Kay danghag pa kay kagnaong. Nindot ko na ako'y uyab. Makauyab itag manuyupay. Hindi. Luspad lagi. Di ka mo luspad nga. Wa manay break ang manuyupay. Kauyab itag palahubog kay istanan. Nabuntis, wa katiwas. Hilak-hilak. Tugot manis Ginoo. Ang gitagaan kong uyab. Ngayon ani. Tagaag uyab ingon ani ikaw may namugos. Karon unsaon man nato pagsiguro nga ang Ginoo gusto na gyud nga mao ni mahitabo nimo. Unsaon man kanus aman ta makasiguro nga ang Ginoo gusto nga naatay hari, nga ang Ginoo gusto nga mao ni ang atong buhaton. Kibaw mo? Gitawag ni siya og discernment of the will of God. Discernment, ang pagtino sa kabubuton sa Ginoo. Samot na mong wakasabutan ng pagtino. Unsa man ang pagtino? Pagsiguro. Mo na gaan-gaan nga term. Ang pagsiguro nga mauna ni ang kabubuton sa Ginoo. Kibaw mo? Kibaw? Ako galisod sa kuanay, pero kami gitudluan man mi ana kay dito lagi mi sa seminaryo amo man ginang sigurohon nga gitawag mis Ginoo aning among bukasyon. Kay kun di katawgon sa Ginoo aning bukasyon sa pagkapari, maordinahan ta, magsige ra gitag pangandoy nga maminyo unta. Mao na karon anay mga proposal nga kinahanglang himuong optional ang celibacy namong mga Katoliko, Roman Catholic priests. Himuon ang optional. Nigimok na sana. Ako, estudyante pa ko seminaryo, diha na sanang maong isyo ng mga proposal. Nya karon gipropose na san. Sige kog hikap sa kong hawak kasakit na basahawak na ako. Pananglitag ma-optional. Nya naagi mo tubay na ako. Kaya pa ba ka ha? Nagalisod naman ko magsige naman kong tuyhad-tuyhad iniglakaw na ko pastilan wa man sa nay kapuslanan sa akong side wala nay kapuslanan tingali ning optional celibacy kay mura man sa isinta na ana. Pero naay gasigig propose ana. Kinsa man ang gasigig propose ang kana bang taong wa gyud ka pamalandong wa gyud ka siguro nga himuon baka kong Roman Catholic priests or dili ana. Kung gusto kang magminyo, dito ka sa laing sikta, malangit ramang yapon ka. Anglican, ato ka sa kaning Orthodox. Gusto ka, anak ka sa Aglipay o guban pang mga relihiyon. Nga, makapalangit nga po na. Discern well. O gani ka sa Roman Catholic Church,
o di man magbinyo, siguro nga di ka gustong magbinyo. Ako sa una, ako magitong buwagan akong mayab. Nakaroon noon, na musod maginasunahon na may pagwa, kumudayon din hida. Man sad. Pero unsaon man pagsiguro, nga mao ni gustos Ginoo, musalig ta sa atong pagtuo. Una, balansihon gyud ang tulo ka gitawag man ninako og kani ba kaning atong kamera naman ay tulo ka tiil, no? Gitawag nag-triad, mag-camping misona, maghimo gani kag mga kanang butanganan, lungagan, uban pa himo kag triad, sugang, sinugang. Mao na ang ato sang Holy Trinity, tulo sad sila ka buok, the triad of persons. Kay naagi diha ang kalig-on basta magkasinabot ning tulo. Mao bitan ang inig alsa na tugbutang 1, 2, 3 lagi na kotob hasta inig picture 1, 2, 3 smile ana kay importante kay nang tulo. O para nako do natay tulo ka tawgon ba ni natong faculty or aspeto sa atong pagkatao nga maoy muhatag nato og kanabang inspiration to act nga molihok ta tungod aning tulo. Unsa maning tulo? Ang atong rason, ang atong emosyon, o ang atong pagtuo. So faith, reason, and emotion. Kinahanglan magbalanse ni sila. Mag-agree na ganing tulo, ang imong pagbati, ang imong rason, o ang imong pagtuo, sinabot na gina sila. Wa na'y magsigig reklamo diha, kana mauna na'y will of God. Tagaan ta mong sample. Ingon, magminyo, dili. Imong rason, muingon dayon, na nakay trabaho. Ingon, dili pa. High school pa man ko. Wrong. Imong emosyon, sus, gagibok-gibok, kalami na yung igakos, kalami na yung idog. Okay kayong emosyon. Check. Faith. Mao ba ni makapalambo sa imong pagtuo? Makapaduol ba ni nimos Ginoo? Isa muragwa, kaya di man sa kay ko hinimbahon. Wrong ang duha. Wrong ang reason. Wrong ang faith. Ang emosyon ray awas-awas. Ang sama na, maayo na nga desisyon o dili? Dili. Sige, manguyab ko Lord, dili. Manguyab. Second year high school pa man ka. Unsa may imong reason nga manguyab ka? Ang akong emosyon na in love na. Unya, kuha naman sa ko, kana ganing teenager naman ko. Manguyab na ko. Unsa may imong buhaton ining panguyab nimo? Kani man imo sulti. Ay, kuan magunagod kanang panguyab, igo ra man ang magtan-aw-tan-aw, storya-storya, holding hands, ana. Nya dili lang gid may mag-sex kay bawal man na siya, kay bawo man ko ana. I know that nga sala gid na siya. Ni balanse na ang imong reason ngadto sa imong faith nga sala na dili na maayo. Nya magkuyog mig panimba, ora na among date na mo serve ni sa church, di mi musakay anang motor nga way lisensya, nya di mi mosuot sa hagunoyan, og naa ka ana panguyab bisag second year high school pa ka. Ngano man ang imong reason ug ang imong faith ug ang imong emosyon nagkasinabot. Sakto ba dili? Anak, manganak pa mi Lord, dili na. Pila naman inyong anak? 5. Unsa imong trabaho? Housewife. Imong bana? Panday. Ang ngayon pa, dili na. Reason, di na pwede.
Nya ang imong emosyon siya, nindot magyudog-dog Lord, oy, once a week lang god ana. Narago na stupad nako ana nya saon man gyud lami man gyud kay na bisag pari lamian man ana. O ana, mao na emosyon. Oo, sakto man sad. Pero ang imong reason ingon ayaw na. Unsa may buhaton? Moingon dayon ka, magkondom lang oy, magpills lang or magpalaygit lang ko, magayudi lang ko. Moingon dayon ang imong reason, moingon dayon imong faith, oy, bawal na ha, dili na gusto ang Ginoo ana, kay imo nang gipugnan ang kabubutos Ginoo. Nya moingon din imong reason, unsa ka fasting and abstinence na lang. Ana ay naaman day safe period ang kanang dili fertile ang babay. Maula na atong i-timing sa pastilan sa danaw kadiyot ra man ka usa ka buwan sa mo na gitawag fasting and abstinence. Nya makapaduol na nimo sa Ginoo kay niingon man ang Ginoo, take up your cross and follow me. Magkasinabotin mo ana, mao day na inyong sundon. Unyag mamabdos gyud, this is the will of God. Di ba? Ginay manindog na ta.